Apostolic Nuncio lani Nongmihkhmat jong upop dari India bat Nepal, Most Reverend Leopoldo Girelli, ulawan poi nong ba Shillong haka janmit jong arpu khandai tarik ulaber arja arpusan, ban Sakhi ya jingpen Kyntang Auxiliary Bishop lani Bishop Synrop, yau Father Bernard lalu haka laipo tarik ulaber arja arpusan. Yau Apostolic Nuncio lepriang buram hayeng Bishop ha Cathedral daki nong yalam kabalang Catholic ibade pet ya jalan yang ba Shillong kekong RM Kurba IAS Deputy Commissioner ke East Hills District lembat kiwaipan. Kumban syukudau bau Father Bernard lalu uri bola syapan Kyntang lingdok sok blai ha ka laipo tarik uya yong arajar rio ha parish lait lengkot. Ulalong uleng dok Synrop ha St. Paul's Parish apa Shillong, House Nam Arajan Rio Arajan Nyo, Administrator ke Christ King College House Nam Arajar Pra, u Prefect of Studies ha St. Paul's Apostolic School apa Shillong, naru usnam Arajar Khandai hadu usnam Arajar Khatsan, ulabat ya kam Principal ke Divine Savior Higher Secondary School Layam Kra House Nam Arajar Khatn Rio, ulabat ru kumu Director ke Social Service Center Shillong, naru usnam Arajar Khatn Nyo hadu usnam Arajar Arfuway, u Board Member jong ke Caritas India nadu usnam araja arpuai hadu usnam araja arpusau bat kumu parish priest ke Cathedral Parish Layam Kra nadu usnam araja arpuar hadu menta. Yau Father Bernard lalu latung kumu Bishop Synrop dau Pope Francis haka pratare urempang araja arpusan haka negasi Kyntang nalor Apostolic Nuncio anya don langru da barok ki Bishop jang ke North East India naki khat santli ki jalan nyamba ringkat ki lingdo ki riu nyam bat ki pat riu ngej. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya